motho mola Ulana futhi wena, ulana futhi. Mina ngithina ngalokho kwakho. Lokho uyabona ukuthi intanga yami lo muntu lo ulingana nami. Angazi ukuthi uzokwenzakala. Mntana mufundile lo. Mdala kulomntwana. Okay, malume ka hlompho le bikoko ba sona kopa re dileng fase ga go Ari lo mdala, ufunani kulomntwana. Banye. No, my sis, uska ba waka. Lava, tell my sis. Mama, uncle, bengicela nazi ukuthi nithanda ningathandi nje. Mina ngifuna ipeace la eJardini. Mina ngiyamthanda lo muntu. Ngiyamthanda lo muntu. Hayi bo mama. Hayi. Wait, Khuluma ubufeba ngaze ngafeba nawe, angaze ngafeba nawe. liska Ba, akujamba namabona. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Josie Pasco Blue Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting to email us on Josie Pasco today. So guys, today ke ngolo se ke my brother le my sister mona, ke tlo ba fa fela sebaka so bona ba ihlalosa mabitso a bona ke bomang le go why ba ngoletse. My brother kunjani? Ngiyaphila kanjani sesoma? Nami ngiyaphila puto wami bengisacela nje utshela amavuyo so Josie Pasco ukuthi wena igama ubani nokuthi wawusibhalela. Mina igama lami nguIsaac. Lona usisi wami engithandana naye uPosha. Yes, banenkinga ekhaya noPosha ne. uPosha umuntu asihlali sonke kahle kahle. uPosha umuntu orentayo. So uPosha unabantwana loPosha like umntwana. Sorry my brother. Uthi Posha unabantwana ya? uPosha unabantwana. Like abantwana kusabami. Ne sithandane vela nabantwana. uPosha umdala kunami. So inkinga yiloko endlini. Mina yes ngihlala grand nani edladleni. uPosha umuntu orentayo. So ngiyamncedisa lapho nalapho nasebantwaneni ngiyamncedisa endekhaya banenkinga nalokho. Okay. So seninesikhathi singakanani wena nosis Posha nithandana? Sina 3 years noPosha sithandana. Silibele siphila nje leyo mpilo leyo. So wena le Posha lena bana bayiling balona baka abantwana baka sis Posha kuphela. Nix abantwana baka Posha kuphela. Okay. So kunjani my sis right? Phila wena unjani? Lena ke shapa uswaka. So wena hanhlanhla Posha today ihlihlibo yawo yini kahle. Ukhala ngani kahle? Ngizocela ukabo Isaac ne ukuthi like ngicela ukuthi banga accept because mina Isaac siyathandana and yeke zisihlukane. So ukuthi bazolile bathi ngimdala, angimdala mara ngeke ngize ngimzalo Isaac. Ngimdala angali. And futhi indaba yabantwana bami Isaac uyancedisa and like ngicela ukuthi nje like banga accept bayele into abazenzayo because mina ngihamba la estradeni sengiyabhekwa nje like angazi ukuthi ngikenzakalani. So okay. Yes, so ngiyacela nje ukuthi ngicela nisizeni ukuthi sikhulume nomalume nomama kaIsaac ukuthi like ngicela ukuthi banga accept because like abantwana engisababuyisele emuva bakhona and mina noIsaac ngeze sihlukane. Angiyindawo fanele bazi nje ukuthi angiyindawo. So wena gini bayamazi uIsaac ukuthi umuntu wakho yena Isaac abanankinga uyangena endlini ahlale like masivasha ngithi mina ngirentile but mina uhamba noIsaac isekithi sifike sihlale nje kube mnandi abana problem naye because ayithi siyathandana. Yeah siyathandana mina naye so nje abaphume nje endabeni zami. So wena mayisisi bana bahawu babakakang Ngilebo sengisho not bayi4 ngiunderstand ngiminyaka baba how old khona una 11 khona una 9 khona una 5 khona una 3 lo ngithole like ngipregnant so like isaba nebond yathola ukuthi like ngithole ngipregnant then wamthanda umntanami and umntanami bazi ukuthi ubababo lo so nje ayikho indaba ukuthi mina ngizohlukana naye angiyiboni. So wena nocala utlwana le motho yanka Isaac emhlomo ngithanda vele laba abancane hayi abadala ngibasebenzisa. So li bontate bana bahawu ke batho ba ya bancane so mhlomong that's why bo ke mang ko heno basina bothatha because ba right nje kithi ba right as long mina kithi as long ngihappy kithi bagijimise happiness yami and happiness yami ku Isaac khona manje so like mina ngizohlala no Isaac like ngeke sizihlukane mina naye forever yena mina naye So when I'm Isaac my brother unoqala utlwana le motho moholo ska my sister ka yena. But ke akufani ke ngiyangithola ngoba lona ngimthanda kakhulu. And ayikho vele into abazoyenza nje. Ngicela nje ba accept baphume nje kuye because makalapha yanoze kimi. Iyo nje into engifuna ukuthi bay understand umama nomalume lapha endlini. So ke kopa ubotsa he batho ba baholo ha re ka fihla mole ene mama still ha re fihla mole a re nna bona Isaac lento angi approve still a ke dumela hore o utlwane le OCO because of moholo wena ke eng wena ceto tlo inkang I decision ozoyithatha usazoqhubeka nosisi noma ngithi ngifuna ukwazi ukuthi lapha yakushutisela ukuthi wena uyazisa umzali wakho ukuthi wamorata OC no matter what. Yebo asisazoqhubeka and should I'll have to move out sibona ukuthi kwenzakalani. Okay. Yebo. So guys in total yetsa no re tlotsa Maria habo abuti Isaac
re lo bona hore mama hantlantle le malome bothata ke eng ska ha ba sa dumela hore abuti Isaac a ikutlwanele le motho wa hae o leng Osposha kopa wa itse ke Mr Johnson Lovers kopa re moving Lovers schema ke tsebe wa utlwa hantlantle this thing e jwang ska wena o le motho wa ntate o le so let's say wena ne ba re wena chomi ya ka o mo situationing ya my brother ha o shebile chomi ke eng tshwetsang gore wena hantlantle Lovers e etsang gore batswadi ba qetele se ba sa approve gore motho o mo utlwanele ena even if o mo rata ke baka la gore moholo kapa mohlomong ba tloa bana le di wishes tse ding for wena or mina understand yeah mfana I understand of which I don't see a problem with that but ingxaki yami isuka nginama questions for my brother yabo because uyasho ukuthi yaqala ukuthandana no sis yabo for the first time umuntu omdala kuyena yini my brother ku attractile ku sisi yabo ngoba uyasho usisi ukuthi unengane ezo4 and uqashile la khona uyasebenza mama angisebenzi mina angisebenzi akasebenzi umama and usemncinci sengisho ukuthi phela mfana kunokuthi umuntu omdala may attractile nabe emdala kube nento oyithandayo ngaye and oyibona ukuthi there's something that I'm gonna learn and there's benefit that's what most of them are 10 most love aziyela nje for the benefit of something emntwini yabo so yini my brother wena le ekwenza uthanda usisi yabona kahle kahle into engenza ukuthi ngithanda usisi ne ungibonisa ezinye izinto ezibalekile ngempilo yabona kushuthi I know how to save I know how to use money not like before because before I would use imali like etshwaleni then I would have no problem with that yangithola so no I know ukuthi responsibility yini yang understand okay I know also tshong ntho e tshong gore sale OC atlile bophelong ba hao o impactile bophelo ba o ka tsela e positive because of no ska o la butu so tseba o save so tseba go ntho tse dingwe di okay nice okay ona bothata ke a utlwa my brother re tlo jaja re tla utlwa rena mama o reng wa utlwisisa ukuthi sive iside labo because ngoba nguyumzali wakhe unama reasons ngokwazi umntana wakhe uyabo but thina ngoba usibizile my brother mfana sizokwenza konke okusemandleni ukuthi uncedakale no sisethola uncedo yabo yeah so ke ntho re tlo yetsang he my brother rona ga tla go tlo jaja motho molo ha be le gato le fihletse o because of what my brother ke mo Lovers o OC sa la fihlile o sa tseba o save o sa etsa so tshong ke ka mantswa mang e ba ka reng ke motswadi hape o yena wa bo so tshong ska o sa le moholo yena mohlomong le yena hona le ntho tse ding tsa kileng a di lena ka bophelo tse improving bophelo ba my brother so yeah ngoba I live mfana abantu ngithi badibaniswa for a reason angazi ukuthi sisi lapho I relationship yakho mawuqabeqala ukuthi asingabe sihamba ayikho la futhi nje nyanyanya mase ngizofika la kula yiko la nyanyanya la bayanginyanyisa but ngoba ngithanda umuntu wamzofana ukuthi izami ukuthi silungise okay ona buthatha hayi my brother ke awuna body ama awuna ntshai okay thank you uthi ayikho mfana nje yeah okay sharp guys my brother sentsana re bitsetsa mme wa hae ska le bona re tlile le Osposha lena ka taba ya fana ntho se so tsone re ke ska furalla mnyako ski re ke ska furalla mnyako ntse le sharp my sis okay ibile Lovers motho molo le kae Obani lapha? Lekae? Ninjani? Sharp thank you Mothomolo o re tlile la buti Isaac le OC re tsamaya le bona Mothomolo mo re batho ba Jozi Bioscope Cha lo ntombazana ngumfundi la ekhaya angimfundi nondindwa nje umoshi Mothomolo ne kopa emshana ulanda itulo lapha endlini Mothomolo Ulana futhi wena ulana futhi mina ngithina ngalogogo wakho logogo yabona ukuthi intanga yami lo muntu lo ulingana nami angazi ukuthi uzoyenzakalana ne agatla ka utlolwana mama hle ka hlompho le bikoko betsena kopa mona ke haka mo akibatlile umona akimmatli watsiba le yena watsiba kopa re mama my sis kopa re dile fatshe please kopa re dile ngfatshe please lo mntana mufundile lo umdala kulo mntwana okay malume ka hlompho le bikoko betsena kopa re dile ngfatshe lo mdala ufunani kulo mntwana kopa re dile ngfatshe Mothomolo please umdala hayi ngafunani uso banye no my sis usikaba waka Lovers tolisa my sis asikhulumeni
mara umuntu batho ba baholo kopa re duleng fatshe mama ke a kopa ka hlompho le boikokobetso kopa ba utlwe fela ke a tseba motho wa moholo kopa o bue le nna ye ke le blue ke a o kopa Ufundisile usisi wami ukwenzele yonke into usisi wami. Wena ubhizi. Tutungalala nami. Isaac kopa re duleng fatshe once lona le ka dula fatshe yes Maemo why ningazenzelanga lezi zinto notho my sis akere le rebitsi once la theosa moya once la theosa moya ga dula fatshe le bona batho ba baholo ba tlo theosa moya wait akere o ngoletse theosa moya please Ngoba kunini ngukukhuza? Kunini ngukukhuza? Ngukuna. Isaac kopa o theose motho wa moya motho wa moya abantu abadala bazokuthanda kanjani if ubakhuluma nabo Wena hayi. batho ba baholo Tshela vele ukuthi awufuneki la. Nangazi ukuthi ufunani la. Kukwami la. Umntwana lo. Umntwana. uyayibona into engikhuluma ngazo yini into esizoyikhuluma labantu batho ba baholo Isaac le my sis nka se le thuso ba le rebitsi ke tlo tsamaya ngithi bayingatheka ngizobisa abantwana abayikithi zobona lovers sizobashiya thina if sisamaye asibizanga ukuthi sizonixabanisa thina la nibiza ukuthi sinincede sizama ukunceda manje ni debate nabantu abadala batho ba baholo Ngifuna ukuhamba ngiyamala ngiyimele. re ka se fetse o bua if ntse re buang kaofela re kopa fela re ba feng tsebe ya ga lebo batho ba baholo bela re fa o thola yes o buti ke le kopa re ska emisang a ke re batla utlwa buti Isaac le o sposho bona ditletlebo sa bona keng abuti Isaac batswadi ba hao ke ba ho ke malume wa hao le mme wa hao ne kopa o ba jwetso ga ntlantle wa re le mo re le show mama uncle bengicela nazi ukuthi nithanda ningathandi nje mina ngifuna ipeace la ejardini kahle balelami asithi sicele ngithi ngumzali wakho hayi ukuthi bethanda bengathandi phela kuzoba ngathi uvuthe thini ukuthi abantu abadala asiselanga uzonilwisa thina la sicelwe umfana yiko ngithi ibeke ngendlela engathi iyahlonipheka mfana semzini alright my sis mama Angeke nje ngivumele mina uDodo nje. Angeke ngivumele. Lalela athi simlalele cala uthi Ayikho into semamela siphiwe bayangibambezela labantu. okay khuluma ke abuti Isaac mama malume okay abuti mina Isaac ngiyamthanda lo muntu umthandano. ngiyamthanda lo muntu ungimoshela ifuture ngami Kumanje wena osoduleka nokwesikolweni. One wena. Oh uyamuza ya okay ha re tseng so batho ba baholo abuti Isaac ke yo rata usposha yes mama besides abantwana ne akusiyinto eright lena engiyenzayo for abantwana akusiyinto eright na bakhona abantwana la ngaphandle abaswela bobaba mama sikhulumi ngabantwana sikhuluma ngento yami nophosha ngicela ni accept Ngoba yena lo muntu wakho lo wena kumele uphume uyofuna indawo yakho uhambe nomuntu wakho nohlala nonke. Yeah. Angeke ngizongezela umhlalo nje lana. Uzohamba lohlala lesigangeni noma umhlala kuphi. Sizothini? bengicela abantu abadala sizama ukumamela umfana abantu abadala kodwa Mamelana simfuni lo ntombazane la ekhaya. okay oyithandayo ngalo batho ba baholo ke a utlwa re la lwana ene la phikisana ka mo la phisana so ke kopa re tseng sorry ke re beng ntho e ka tsela e hlomphileng mama ke utlwa wena ha o mbatla o so ka baka la go o nna le bana ba itrintse ke utlwa hantse le chikana ke etsa di video tse yes o rona le bana ba itri ba araba re yena ba i4 ntho e etsang go se ka rata o sio ko o nna le bana ba i4 ene ngwana o hana bana ke eng le baka le etsang hantlantle o ska ba mo batla o sio because of ngwana o wa tshore motho moholo nne ke ithatela o sio even if ale moholo ke batla o tsena motho malume ke a go Kaya ka motho o musebile wa mona o ambura lengana leng wa mona ushem uyajabu ukuke kanje wena wenginyeli ukuke ngasizo bathatha ene kunini sibatshela ukuthi bathi kuzoba ngathi yithi labantu abari akasibheke inhluza thina thoma lento langina wena mama ngiyangicela man malume Lo muntu ambona ukukile. Awusiboni? okay batho ba baholo wait malume wena le baka la o sa ba ubani mama ke mutlile go kukile ke le baka le etsang go ska batla makoti wa ngwana Uni yazwenzani? mama please Unofika ebusuku akokota avula amagedi unokujampa nebonda.
Ubani ujampa ibonda? Yena lo. Unokujampa nebo. Ujampa ibonda. Mabakhile ngizoyenzani? Mabakhile bengizoyenzani? Fanele ngene. Mabakhile ngizoyenzani? Mayisisi wena ujampa ibonda? Ngiyashapa ngizoyenzani? Ngizofuna umuntu wami. Usuka kuphi? Ngizongiphuma etshwaleni ngizoyenzani? So wena my brother batswadi ba ha ba robetse malume le mama hao. Mayisisi atswa a jampa le bota wa o sa tsu o mo bulela. Yazi siswami into ezenzakala sidakiwe sometimes kuba izinto ebengaqondanga ukuthi into engaze ivele lana kanjalo. Can I ask something? Ngoba mayisisi une room. Why makaceda ukuyophuza kuphale thuleng? Why makaceda ukuyophuza angayi eroomini lakhe but makaceda ukuphuza uza la? Ene akashaya why a jampa le bota mo marona le room aceda unwasa eroomini yae o tla tla mtshare but yazi izinto ebengamelanga ukuthi sivele kanje lezi yazi. No, into eke yayenzeka just once. Akamameli nayo lo. Uyazi ukuthi ngamthola ngimncane mina ngiphuma esikolweni. Ngamthola ngimncane kabi ngiphuma esikolweni. Lo manje naye sekafuna khona manje ufuna ukuba step father manje. Mari wena bokuqala ngakukhuza ngathi umdala lo mshana wami kuwe. Unengane eziningi ufunani emshaneni wami? Mama manje kusho ukuthi ningikhethela umuntu mina. Hayi bo mama. Hayi. wait. Khuluma ubufeba ngaze ngafeba nawe. Ujampa namabondo ngoba ngithi manje ufuna ukuthi Ufunani? Usukuhleliphi? Wasuzibona kangaka manje. Uyangifuna. Phela abazali benu. Okay, batho ba ba o le ka se thusaneng so a re ka etsa lerata ntse re etsa so. Ngiyazini ngicela ukuthi sehlisa umoya ne. Ngicela ukuthi ukhulume kahle into iqede ngifuna ukuhamba mina ngiyengizilule ngihlele. Ufuna ukuhamba ngithi sise la sizonceda wena. Yena mara ngicela ukuthi Abantwana mina ngicabangani. Bantu abadala siyaxolisa mama. Cela usimamele. Siyaxolisa abantu baba siyanicela nisimamele. Siyaxolisa ukuthi sibuye sizongenela kanje. Batho ba ba o le kopa le re mameleng. Re kopa ntshwarelo rona re tlile le o isa ke re ska tša go tlo kopa gore le lona le maamohele so ska re fihlile so le ena o tšagile ne re sa tsebore le ena o ruti ka tsela ya hae o jampa di jareta ga utlwa le story ka o fe. Karaba jwang wa motlo o re nkaraba jwang yena o skebresha tse. No mama Ngilalela. Uyiso vele. Sis uma kancane sis azini mina bese ngicabanga ngenye indlela yabo sehlisa amaphaphu ngoba manje yabona lento ukuthi sizoke siqwepana anoyambona umshana uzithandele umuntu wakhe ngilalela nokuthi sibe sizoqwepana angeke simkhuze ngoba yena uyambona uzithandele yena. Okay motho mo le kopa o etjani a never le mkhuzo re yena o ithandetse yena so my sis ntho ke kopa nko wena fela ke respect a ke wa utlwa ntate wa tjho yes never say Sokhuluma nabo sisi kahle sesisodwa because besicela nje thina abantu abadala umama no ukuthi nabe bengaye lo engeke ngene la ejaratini at least beyenzele le ngaphandle lento yabo. Okay mina angifuni nje akafuneki baba ulangifuneki nje lana akumelanga siqwepha nesithu ngilalele anegazi lakho leli umntana wakho amlethe emhlabeni and manje kusho bani Ngithandi man. mama kuyakuthanda ukukhathalela mina ngifuna ukukhuluma nosisi ukuthi wami into eso uyabona ukuthi uyabheda nje wena self ongaka sisho ukuthi ungalala nami wena oh motho mo la re ska bang hati ka tsela e Hayi bo mama. uyangithuka. a re tsengso okay sharp usilungisani manje ngoba nangu umshana uzile umshana nje obazile so uzofuna ukuthi samukele inkosikazi yakhe okay lo gogo wakhe Hayi bo. phela ugogo anyane mo kanti ufuna ukuthini awumbona ukuthi ai motho mo le kopa le ska bitsang ausi ka gogo batho no match okay ntanga yami lo ngulingana nami lo Mbeke ukuthi unjani? Mbeke nama wrinkles. Thathana nka di wrinkles so please lovers mo yazi ngathi singakhuluma noma isisi ukuthi bacela abantu abadala mfana ukuthi bevumele ukuthi beyojola le ngaphandle uzophuma sibali wena uyohlala le kwa girlfriend wakho ayine bad way ayine bad way Sure. ngilalela wangafuni ukungilalela uyabona ukuthi uzoyithola la Mina mabanga respect ngube wena uyangilalela ukuthi ngithini Uthini? mina bengicela kuwe ane ukuthi ufundile into yokuqala
ufundile ngibisela Mami, university Bheka, yazi mina into engizoyicela kuwe. ucela Yazi ngizocelani? Ngizocela ukuthi la ekhaya ungaphelele egedini. Ane unefoni. Umshana unefoni. Bengizozicelela kuwe ukuthi mawufuna mama mutho mulu uhlompo libikoko bethu indawo yabo. Manje mina kwami la. angali kwa Ngena wazike mama. ukhambe mina sisi. Ukuhlonipha wena ke mamami. Mina ke ngizohamba ngizothutha la ekhaya. Bese ungishiya lana kule ndlu lesele singisala ngedwa manje. Ngoba ngithi akasekho. mulu malume le ausi re tlisitswe ke yazi mina into engizoyicela ke. motho mo le kopa tshwarelo for kwana re tlisitswe rona hantle mo batho ba baolo ke taba ya gore ne re batla re le approving relationship ya my brother le jwale se ke bona gore le lona se le ba personal ke na tsa gore mang o tla dula mang ha etse eng se ke se bonang ko gore my brother kopa etse ntho be simple batswadi ha ba o dumelle fela gore utlwane le Osposia but ka kontle wa bona le rumong le tsolane rumong because ntho ke shebileng se le qetela le etsa ntlu e nning ebe ka reng ke pop ya isi sort of why ke tjalo Osi hata o nexa tse bhala re jwetsa le lovers Osi hata o na lo jumpa di gate una lo etsang so hore ntho e hao e be sharp o ska disturba batswadi ba hao ko re fela lona le ka jolla fela rumong ya Osi kapa le beng sharp a ke se lovers wa bona le beng sharp ona mo anna ke honne o be le dintwantwa fela batswadi re kopa fela lona le bulele ngwana pelo ke tshepara le mo file di blessings le nna ntho tsa di tla tsa mahantle ke understand fela gore le ka tsho o moholo le bana mina ne ukuyibona nje leto le yenzeka kubhlungu. bengicela kini njoba nizile aniceli ukuthi nize la kithi nizokhuluma nathi bengicela nane nikhulume naye ayekele ukwenza izinto ezirongo ngiyamcela ngiyamthanda yena kohle nabo but yena izenzo zakhe angizithandi uyabo yena ngachubeka nomshana babe right but yena makangaphelela ngaphandle kwegate hayi anginankinga bahamba bohlangana kwa erumini lakhe bahlale khona but uteze angingeni so ngegate malume kopa botse something how ka fihla nako yore angangeni la kufike isikhathi sokuthi alotsholwe maybe umshana wenu athi ufuna ukumshada ufuna ukumenza umfazi still akaha amuheleya or atle Leyo ileyo ngeke nje yenzeka. Angeke nje yenzeka. okay batho baba umshana ke kwala batho baba ke go paretseng so for no ways ke ntshwantla e hloka family ane ba utlwane wa bona re tla bua le my brother and my sister ka montle e mokopa o kwalang show ways ke guys ke a tshepa gore la bona re fihlile mona ko malume le mme wa abuti Isaac and eska ha o le jwalo taba e halka la thula sheba guys mama ha so amohelo ngwana ha e hantlantla utlwana le motho moholo ha ba ratani even if retire ra bona gore nja ha ona o etsa because of malume le mama ba feel go ka ba right ha makoti aka fella ka montlo gate while mnexa tsebile nor makoti una lo jumpa di gate una lo etsang so ntho re tlo yetsang re tlo bua le abuti Isaac le Osposia re khono ba advice ka tsile better ha o le so ho etsalang ke le rata ka fela guys and I'll see the next episode yes babe batho ba ba o le kopa batho ba ba o le ha tla go tolitella ga leboang re kopa ngo bua le bona la makamera enu phumanela makamera yonke lento niyo eliza nayo. okay so Mfundisi nokuyibona. mama Ngiyabonga yesa. Ngiyabonga. ya inkinga le motho mo le tshwarela Angifuni nokuyibona. ngiyakunika ama blessing qhubeka naye a re tsamaye Osposia a re tsamaye okay batho ba ba ula ga tla kotlolwana Tena mina la makamera enu lana. Tena mina la makamera enu. Uzongiveza TV. Uzongiveza TV. wait Angifuni ukunibona la hamba. Ngiduze la. lovers aritsweng my brother Ngoba my sister ngathi usabhizi ngefoni mfana ne. my sis was a king lovers Ngifuna ukuadvise my brother njengomchita mfana.